kalenda y'ikisiramu y'ikijungu elizoba nebiro mwenda okwezo kukubanza omwaka 2026. Yes, intune nibagambira ngo mazima buri kimwe cyona Quran na hadithi bikachigamaho kimnonga hazerizoba anaenda turebe ahamra magwito kwatine nana imparana akabike imparana. Yes, no shango umuntu nagenda aharana mtayiwe chirenga salamu ajmuyeho no shanga yashtama hawe na ruga shtama hande you know that inemitwika aho mazima nikibi munonga kandi ninja kikabire of course tikikwikirizibwa omudini y'Islam so nigomara magwitu ogwerizoba tuza kwantureba nshonga eyimparana abitu nyenda kwizusya ngo akaruru okutera karuho next Thursday every 15 bantu go and exercise your constitutional rights eyo kutera akaruru no manya tugenda twekwaza atati ngwe nkoko ati nkoko nakora ati nkoko bamurondire konka niyo wayangire kutera akaruru kawe no batwekwase minigise ngo gutashomire konka atireba konka niyo wayangire banyakutera babere matero keshere kukagira nti ebyo tubinkwasira konka kandi bikwasira ho mnonga so bantu mweturugeyo mwe na inshallah taala atugende tutera karoro atutorane abebembezi betu inshallah taala. Yes, so reka ntandike na Huzuri Keita. Yes, bandu shobore niwo hano okora cyangwa okahangure kiri mashallah. Naam, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله الذي برغ اللسان وادى الامانه ونسال الامه فجعل له خير الجزاء. يا ايها المستمعون الحاضرين اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وراقبوهم راقبه ما يعلم انه يسمع ويرى وتزودوا من دنياكم لاخرتكم واعلموا ان خير الزاد تقوى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umtebekaniso wa program Sister Hawa. Amazina ninyetwa Sekaita Huzuri. Kandi niyo mwebembezi w'ekitongole cy'abasigazi mu Western Region kikweta Western Muslim Youth Network. Kandi obwire buke barugire ku mpeko ruhanga sasire. Abakama banje ahiguru basima bande bamubohereza burungi so bampereza umwuga gwo kubahereza aha region as a regional commissioner ankore kigezi Igana Muslim Supreme Council kandi ndio mushomesa Nyamtanga Secondary School. So okay, that is very nice. So sheina nyenda tutandikira tushobore emparaneji nikimanyisa ati emparana niki kandi Quran hadithi nebikigamboje. Barakallahu fika jazakumullahu khaira. Ekintu ekikuwetu emparana Sister Hawa takakijire munda twine kubanza kumanya emparana yo niki twaiza kumanya emparana niki tumanye neretwa ki kandi bo Busilamu ni bugigamba hoki abo kuba mu ihanga ryitu ekintu kizire kuturya munonga kikatugarra hansi nemparana wallahi azemparana eriyo mbintu byinji ncho kurebera umujungu kuyabe nakigambaho kuyabe nagamba hamparana akagira nti it is from the darkness to light omuntu ya naruga naruga mwirima then aza light kugira ngo umuntu we naine emparana mu mutima nayo mwirima wallahi kandi umuntu ariyo mwirima tayine cyakwa nahweza tayine cyakora kikagendo misho ncho kurebera abaganda bo binefu munegira ndi okola bwerere nganyigira mu nzikiza kuba umuntu wanyigira mu nzikiza teri yamuraba niwe rukubonyigire wenka niwe rukubona okemenya kwita ko kati na kureba tinara kusasiwe hati niyo mparana umuntu kwakuba ine emparana mu mutima kimuretera kuremwa kora ebintu byinji haza emparana twa ntugirebera ha miringo nkeshatu umuringo gwo kubanza ntubanza twajereberaho nk'abantu emparana ejo yeturahi eturo mu mutima kandi umutima ogu
nicyo cyangwa range kiyahira umuntu ekikucencura buri kimwe hati empara nejo neshitamakahi umutima ahabwa kitujyangu neshitamo umutima ruhanga ino kuyabe natugambiraho umusura neyi 18 suratul kahfi nabi sallallahu alaihi wasallam aka ubuyabe naza umuhiramizo kuza kushaba iswala asubuhi dhuhuri asri magharibi isha'i hatku yabahiko mukuza kuramya areba muline arenzi yamisho areba mu abantu abakutunga mpora bakasente kace no bacero muline azaba bagiga bagumani bine obugara omukwija kushaba hati nabi sallallahu alaihi wasallam agumisiriza okache ngo bagiga babanze bakora ki bija then nuko batandike gukora ki kushaba hati Allah nuko kusindi kitekeri mu Qur'ani arikorekere ntumwaye agira nti ba'udhu billahi minash shaitani rajim wala tutiu man aghfalna qalbahu an dhikrina watabah wa kana amruhu furtua ruhanga kana gambire ntumwaye kujisusia ntuwachereza babanzo mu muzigiti abo kubabini akasabera yabo batunga mpora wategereza habagiga kandi abagiga bino bugaro mitima yabo hati yaretetekeri mujanti wala tutuman agfalna qalbahu an dhikrina watabahu wa kana amruhu furtua nti otarukuratira ningo taryorobera omuntu wena aino bugaro mu mutima gwe omukwizo kuramya mukamarahanga hati emparana nergaha mutima ncyo ngabwa kinaenda tubanze turebe mutima ogu woranga kagamba hati nabi sallallahu alaihi wasallam ayakuyizire nabi yagambira Bilali yakimeswa nabakora ki basara akuba Allah akamugambira ntinga kandi we cyabe kimugumisiriza akagenda akategereza okache abantu abo bagiga nabo bakore ki bije ari kubendeze kirungi konka uko mitima yabo ekeru mu bugara kandi ubugarane burete emparana mu bintu byingi so Allah subhanahu wa ta'ala niko kugambira entumwe kakora instruction koko Allah kuyakozire ki koko yagira jire hati omujungu wayi noko akagamba kagamba nangwana nabi sallallahu alaihi wasallam akagamba akagira nti the poison you drink emparanarinka okumobutwa then you expect the other people to die iwe ni wanyobutwa ni wanyobutwa konkano tekateka ngo ryo wanyigira uwatahemparana ni warashashe ninga ni warafi norebo bigwemparana ni wanyobutwa konkemparana yokoreka ngo bunywe abo kuburi atakukunda ningo ri atakwenda konko bwo bunywa oryo noyeyita oyo no fa wenkana nemparana ya ori atakumanya na hori ariyo nayerira manyana takumanya n'icoro takubango munyigire no kumunyigira konki wori muri ki ori mu mparana haza emparana ye kizibu cyaye cye kongera kureta neyihawo kwatanisa neyihawo kwatanisa eyihaho rukundo omubantu ncho kurebera nabi sallallahu alaihi wasallam uko yakimanyire ngo abantu niba capitalizing ngiro mu mparana eize bateganisa kora haza yabagambira nabi sallallahu alaihi wasallam kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagira alhadulukum ala shay'in mbahereze yekintu imbahereze yecho kureberaho tababtum kumurabe mu kikozire nkiza kubahwera ninga nkiza kubayamba fa afsu salam bainakum muherezane salam itombo silamu ko kushanga musilamu mutayi mugenzi wawe utora salamu obanomanya obatokumanya as long as wamureba ho bonero n'uwo musilamu nutekwa kumuhereza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ekuma sante mirembe bahariwe nano kusasira kwa mukama na nemigishayi ncho kureba na sallallahu alaihi wasallam akachimanya ntwagumano yendeza mutahi wawe dembe emparana necende bayira ukoze nebaneho konkano obutukutura no genore babantu ngugwa muhiro salamu wallahi tachimuramsya no buyakujumhereza obwakantama no buyakumpa salamu tinkujigarukamu hati barumuna banje nabanyanya zabampurikize iwe nkoha wallahi entuma yarahanga kere yakigambire
ikaje mwana mwenda kwerinda abantu mwe mwana mwenda kwehwera mutambureje muzomisho ga mukamarahanga abasimire muhereza ne salamu mwena ati weche kiniga cyone cyo yine no kiyahi why don't you control that anger wari empara kiri ne turetera empara none jereta umbakozi erete kizigo kindi cyo kurebera hwati nko mukatari rushanga nko mu central market abashubuzi nibingi kandi byo mwayi no mudarugwe konka ahwe empara rero gaha mutima kandi umutima guru mwitima kandi itima ni kibi akwani uri kuzare empara itima nibishi ni zare empara wakireba hati oshanga umuntu wo mudarogu yakwatwe kiniga kugira ngo customizer yagura hari yo gwa muri harubaju wari yahashitana hati nkija kire kituworeka ngo umuntu yarete emparana kandi akanyiga ayine kintu ekikumuburo mu mutima ekyataregire omudini y'obusiramu akwedini y'obusiramu ayine empagizi ngahi ezitukutambura ho twena nomanya omuntu wena yatambura ati na instructions nabura nchobora Allah subhanahu wa ta'ala kuyatusimire dini yatuhereza instructions yatuhereza Qur'ani aza Qur'ani erimo amatekago omateka garumu yatorekere empagi itano ezikora obusiramu hati empara nahe kurugaha mutima neyorekanwe empagi yo kubanza y'obusiramu omuntu ogu taragicengire wallahi aza empagi yo kubanza y'obusiramu ni shahada okwikiriza mukamarahanga ngo aryomwe ecyo kora cyona obanza umutekatekaho business yawe kwe kutunga mu challenges omanyangu cyarwoha wa Allah subhanahu wa ta'ala abana bawe ko kurwazamu omanya cyarwoha aza ko kumwegamira ejempagi no wagikora okwikiriza ngo wakureta kandi no wakwiyaho okamarwo mu mutima empara no kagireka azobwe no turage no umuturage munsi kandi nebyo korana bigena kahi nibigendo mesho sho nimbe hanangiriza barumuna banje banyanyaza baryokwe bakamabitumwe n'abakuturikiza n'abantu tere shahada empagi yo kubanza mu dini y'obusiramu ni nkuru munonga nicyo kurebera nabi sallallahu alaihi wasallam ejempagi yonka akagisomeseze myaka 10 ahagwo bukuru bwayo ruhanga kagiho wire buringwa munonga ngo buri aho abantu bagicenga nibija kuba n'imitima murungi tubakuza kuba namparana umuri batahi babo nambwe no ntakukire kirime last Friday nkabandi na Sheikh Jafar Kisambe aza tukareba ahanshonga iyo kamisiriza no kwemera ahabwikiriza bwawe so tukareba first shahada yawe riyeta ikasirira tekirimo yaba tekirimo ningeri etyo niwo mwe ombanta bari abine mpara wallahi kandi emparana twinde kujehara twinde kugiza hare akwane tugarire nyuma munonga aya tuhangire no ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala so twine kumwegamira twine kumushaba twine kumuramya byone bitukwenda azeje emparana nora no muntu nabasa kubaruho konka bare kujimangwajini ncho kurebera mbagira when there is no enemy within the enemy outside can do you no harm ko kubana ndakutereza abantu ninga community no bandiza hamutima gwawe bwana mutima gwawe gucine emparana kigumire okugiho mbandi omutima gwawe gwijure emparana kigumire iwo emparanejo kugishomeso kagiho muri ki omubandi ntubanza twareba omutima gwitu bwono gutekateka buta aside yedini enkiriza nsheme kwa nintambranta ako muntu ayine emparana enkiriza yawe neberimu obunafu bwingi muno okay barakallahu fikum ninjana nanje wahura ema ningshaba ka esako okay hajat kampara yes so dekanzo wa hajat hawa lukanga yes nawe yongere kutushobora ahanshonge tugambira kabike emparaneje
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. Niza kubanza nokusima Mukama Ruhanga watuha ensi ennungi akatwebembera akatuleeta aha mu TV yetu TV West ngu tugire ekitwayeyizusya aha dini yetu ey'obusiraamu. Iwe orikundeeba na n'orikuhurikiriza ninsaba Ruhanga agire ki yakuheereza okiihamu then ogire ki watambura nakyo obundi nyensya nkibasa kutangira okuza omu muriro. Bismillahi rahmani rahim. Ruhanga watuhangire akatuhanga ari kutukunda kandi twena kunka obuzibu itwe nk'abantu titukwekunda. Omuntu yaba nayekunda takubasa kukora emparana. Omuntu yaba tarikwekunda nuwa kuryetinga okuharana. Ekyokubanza wowe wenka takwekunda hati ya takwekunda nomususpectinga kukunda takubasa. Emparana nereeta ensarwa. Kumanya ensarwa kuba kugyeta itima obutendeza aza Ruhanga na n'omubaka sallallahu alaihi wasallam akatugambira mu hadisi ngu emparana n'ensarwa nibibanza byarya emirimo yawe emirungi then bwanyuma bibona kurya eyo ndizo riyo worukora ki wokuharana oworukuharana iworukuharana ohangire bangahi tubanza okahangayo ekiyenze ero tukamanya ngu numanya kuharana. Abantu omuntu naruga omu mwanya ayanga omuntu atine hasa bakimbuuza ngu biki akakora kyo ogwogu nanko wotakunda nyo nanga kandi example hawa wotakwenda akozire ntakonga nantama konka Jina cyarakozire nyoti kumwenda konka we Ruhanga kuri akatugambira mwaruhe eke kiso umuntu nazarwa ine kiso abo kubano mbaka sallallahu alaihi wasallam hino bamtire he kiso akimukom kasesho mbirgona gukozire ki gufurusire nico rukureba itwe nibatugambira tugende tuze kurondo kumanya kuturahezo kumanya tukorera hari ekyo ekitwamanya kutoraheze okukora hari ekyo kitwamanya nitwe twegesa abandi twizaha kumanyisa abandi ntempara nakora abo kinempara no magara gawe banzo gihemu osiramu ke wallahi kwara buri omusiramu wabo tari omusiramu banzo gihemu ozunwe abo kubana Yesu takwenda mparana banzo zunwe ogwo mutima ogukugura yere buri kintu ekyo rukora Ruhanga naiza kukikiriza eswala yorukusara tokubasa kuza mu misho ga Ruhanga oriyo no harana nanka eswala toine wallahi toine swala Ruhanga natugambira mu Qur'ani muri surati al-Imran Ruhanga nagira bada unzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aya eyigana na nibiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله Ruhanga kana tugambira arukutumanyisa ayejo
iwe omwikiriza iwe muisiramu we iwe mukazi we iwe mwana we iwe mushiija we iwe muzana wa Allah iwe okufa kutari kwikaho okwihaho obanze wasiramuka akata kumanyisa ngo osiramuka akana manyisa ngo obanze wasiramura omutima gwawe wabo takasiramura omutima gwawe tokabire kuba omusiramu wabo takasiramu wabo takeriza omutima gwawe tokabire kuba obwishemwe wabo takeriza omutima gwawe tokabire kuba omuzana wa Allah ninga omuddu wa Allah ebyo byona edini yitu negendera aha bwikiriza bw'omuntu konko bwikiriza bw'omuntu butura nkaye aha mutuma nkimanyisa ngu tokasiramukire tokayikirize ngu ruhanga ruho iwe nokuratera sitani buri shaha nebe kuri yo mu mutima ogwe hawa nakukiraki bishaka kina na ariati bishabo boka batwise nyama bishabo bamanya bone bararaje zimanye nanka we navuge motoka nonji zimanye nanka nankira evarano zo muriye butine necyo rukubasa kwekorera omuntu kandi waruhanga kakigamba kuri yo musurati Hud aya ya mukaga nantebirwe ngo buri muntu wena aine riziki ye yanje tekwiza kubeya exactly ashehi tekwiza kuba iyo ndizo buri yomwe aine cheye umuntu yanakuharana ube nanakuharana by the way waza kwetegereza abantu abakuharana wambuze ensonga natajine just in bias bakubinga murumo ogende no murumo tigutara gutwara kandi atogwesheka no mwana ni mkize myaka ni babasaba takumuhereza ogwo mwanya takumanya ngo omuntu ruhanga ko yamuhangire yamutomunda yanyina akamuhanga omiz agariyaho aginta kubasa no ku explaininga kongo muntu kuyayikize ebiro igana makumiyaga Jibril alayhi salam yiza ruhanga yamusindika yiza yamuhuhamu omwika kuyamuhuhire mu mwika yamuhereza na nebe byona riziki yeye ebyaritunga ebyarirabamu buri kimwe cyo na ruhanga yakimuteka nkahi omukono gweye hati buno bano sishowire kuharana naka habwo kuba ari mu office empango iwe torasomira shiba kutemu torasomira ono basaku bosomira toine michu ya office ejo tojine abantu no bareba nkakasasiro ni bingi abashomira konkate bine michu ni bingi abine sente konkate zikubagasa wachurra so omuntu azaho aharana naga nakati awe kwa kuba nakuharana ayenda naniwe omuharanireho anti atakwagala werekera kubanja nayenda kuharane na nondiza kuharane ensiyone ate yohanga kagira kama tudini tudani iwe waheza okajiro tatirizo banyoshe kankuharane na ruhanga nateka barakuharana kama tudini to dani natikokora backfire wahura boku bano irukango rukubingo msiza mjenzi wawe sigamera kugaruza abokuba yataninga hapo nechikorenga kanjijana so imparana nicho kintu ekitutire nyuma itwenka bantu toine bwire bwo kuronda riske yawe obomba mparaniraho nanka toine bwire mwese nibikuyamba ki tebine kibikuyamba tuyikiriza ruhango omwe twaheza kuyikiriza ruhango omwe ebe byona nibiza kutuhereza way forward cha kabiri iwo mkazi and mostly we women's people abakundeba emparana mugirugeho toine choro kwenda koro muntu ruhanga wiyumukiro mukasesha kamuhereza ruhange cyahiro muntu tokakimwa nebo mwakustama abantu yigana mukakora program mukagira nderi izoba byange bikunzi toka koreje ruhanga tikirize
tichikubasika niwe wakwimuka omukasheesho okagira oti mbwene erizoba tindabyame hawoje erizoba takurara omunsi ruhanga atakikirize noba nokora buso noba ori nk'orikuhandika amaizi emparana mbwene oburungi oburi emparana kandi harikuburi tiburu kibuti wayendeza nanga rero ruhanga yakwendeza oriyo noshabira ori atakatunga ekinene oriyo notere ntomyasi burishaho bayotere ntomyasi twabati batukisigire bantu batusinga habwaki tutakubasinga ntutegwa kubasinga yes okay barakallahu fikum ninja mwana wanje wabihura ebigambo birungi kuruga wa Hajat Hawa Lukanga lekana yenjerense wa omukuru Huziri Sekaita izina lya inkakwateri ya Keitari it's a brand name Huziri Sekaita yes nani ngushabani woyongesereza mashallah barakallahu fikum jazakumullahu khaira amin ajati webare ebigambo byitu byatushemeza kandi byabiri birungi mazimo umuntu ari ukwe ari kutureba yahurikirize ebigambo ebi ntumushabara hangamo uro by'umutima gwe at least apikingemu ekiramuhwere futerezo umutima akarebuka ngo yatamburage nabatahibe mu community yito karebuka ngo yakoraki yabaje bene sister Hawa no ebikureta emparana emwa habikureta emparana the root causes ebikureta emparana ekyo kubanza it is Satan's plot shaitwan ninga stan yone planning and plotting ira urukwe rwayo yone ikunda kushisha nekunda shishi kwe kushanga abantu barije barahamwe eza hagati yabo hatogwe muteka mwenteka teke fili emja tkunkogu omurahamwe konko gagwa kinwe batorine ngo mwebembezo wanyu agwachitu tukubasa kwegugunga tukamuyaho kandi mukubasa obo shaitwane yazo mutima hati yone kuteganiso mutwe waza mwemparana eyotine watamuna n'ombandi mwaruhemba kombandi ekinde kya kabiri negative assumptions and spying yes omuntu ogumana otekatekera omuntu kitaricho tahikiro kamurubateruka you know omuntu nemureba jwire gente konkeje nenda gihiri yaje agitirize asinaje bas hato yo notekatekera agitirize sho wapangira ruhu bitu na nagitiziwe negative no mwana asipanya kariya karila ituma emparana yonkani yatura na shera omuntu nari omunju Mario maju mingi kongosha ngo omuntu yimuko mukasheshe cyucyonka cyamwimutse arukuruye hakuna karuteka wallahi akaruye hakuna karugara kumpa eba service yizoba ushango neighborhood narujunjo kwaza kuriya kandi cyo kutangaza nabo bakumanya nti nanga ngo yabikambira ntenta hako wakimanya obutwamureba twakora twakimanya next it is envy and arrogance ebyo bintu bibiri okugira ngo inakantu aha mutima gilla ningo kweyoreka arrogance muntu kwemanya uruhanga ine kintu cyonke kiyakwereza konki wayemanya umanya go kwikiriza ngo uruhanga nwe yakimpereza munu kanci kwa tempora ntamburege n'abatahi banje hati wayenda kweyoreka ecyo kureberaho yakwereza motoka ninge cyo kuvuga cyona ipiki motoka igari ninga yakuhindura mbera yona wanatanga ninga watunga sente kongo waza kwemera umbantu ingamba yahinduka abantu bareba kutandikana no kubadura mukore tureba nonugana imwe turantukora imwe mbyami tumufayo kinkiwe no gamba kinkiwe hatoreba umuntu nkoguze aze ibintu bimwe ebikurete emparana abantu batakuruho iwabeshomeramu wabazamu wabeshomeramu batakuruho abantu bayereta babindi yabo hatoriyo no bazimbiraho atize kirete emparana hagati yawe n'abantu ababoriyo no gukora ki aboriyo no gamba broken relationships harokushanga abantu bakamba kwatana so kurugira konga batunga kantu kacekije kakore ki kabatandise hati iki kintu ncyongere emparana ncho kurebera nti twagira ngo when there is no enemy within the enemy outside can do you no harm munywano wo kutambura nawe ariata okay barakallahu fikum ninjamna nanje wahura twaza kubanza tuze ukache omkahumura ntugaruka utakaruga
kwera abana ukwangaho password zigumire kandi zo rujwanje enshura n'enyuguta ningo bundi bumanyiso begese ubutabagana password zabo n'abanywani babo kandi zihindurwe bwanyuma y'ubwire ekini kirinda abandi ubutakozese bikwato byabo baticiriziwe nkabanjizi ninga bari kwenda kubeshanereza kuha mutahiwe password yawe nicibasa kurebeka nk'ekitari kibi kunganje basa kuretera kabi abana begese ngo password necama n'umwaka bani mwesigana Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakira yonka humurako ndeka tukumiza muna program itunyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV West Studios ancinemu Sheikh Huziri Sekaita hamwe na Hajat Hawa Lukanga tureba nshonga nkuru munonga kandi eri common munonga mbwene jenshonga yemparana oshanga no haranira umuntu bushatine cyata tine cyakozire konkiwe ugurukao omuharana ahawa obunto wine aza kikuteganisa kumara obusinje wendo zaho koko mambo kera nokora hatu wazombyo emparana nimbi manyano zaho iwe no siuka concentration yona no giteka habana no ndabandi oyewa kwefa no siuka so mazima twine kuhinduramo munonga so shena nimshabugumiza mu tishobore mashallah taala hatu anturiyo tureba ebintu bikurete emparana nerugahi the root causes hati chindi twajangu it is broken relationship hati hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam yone tujangu tichikwenda mweyange imwe kabantu mwana mutura hamwe mwine kwekunda urukunde beruho hagati yanyu echo kureberaho abafumbo icya kabiri rushanga family muri abantu bingi hati mwata mu rukunde ejo ruhangana abahwera kwiyempara no mitima yaci umitima yanyu njo kurebera ubutwari bwa Nabii sallallahu alaihi wasallam we kuza kumanya abantu ngo bine mico mbiri nga bine mitima mibi umushura ya kabiri surat al-Baqara Allah kana amushoborera abantu wabo abayebija hihi nawe bakumworeka ngo barnawe kandi bakiza kuri yahandi hati ruhanga yabagabira bada a'udhu billahi minash shaitani rajim tuamina nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin na ruhanga rukushoborere ntumwa ajanti na no mu bantu ababona bori no abari nibikiriza bari no bakoreka ngo nibikiriza nungu ndabakwikiriza yuwenke ntumwa kandi bikiriza mukamarahanga nane kiro cyemperu konko mitima yabo tibakwikiriza kubagaruko mbari y'abatahi babo bajangu aba twaturiyo tubabihabiya cyo kurebera ayika kumiza mu misho ayirigarika yikajanti yuhaduna Allah walladhina amanu wama yakhdawuna illa anfusahum wama yashurun Allah akakwate mitima yabo bakandi be kwenya emitima yabo bakwebiha kandi bebihabo nkamwe bo bakugira ngo babiha Nabii sallallahu alaihi wasallam na nabantu abikiriza bayibarikahi bari harubajwa mbwenu emparana netuyihawoki echo kubanza it blocks you from paradise from entering the paradise nekuremese jana iguru omuntu ayine emparana takutaha mu iguru takubasa abakube paranejo manya neza kumukozi se bibi akike no kuzomushirika ubwo naza ko emparana netambura na shirika twareba kubi uzomba fumu uranga kata kuza kuchimareki aba kitwagendo wa umfumu nanka akatumtambura nto kurebera aba ate empara no kumangu nimbi hati na no magenyi abantu bakachikwata makushu abo kugira ngo enkiriza yabe fire aba kukiro bwingi kandi dini zona bushanga omuntu najante obu nakora umukoro gwanje nintekwa kurondo mwamuzi wenjura omwamuzi wenjura
bamushashure sente zakwenda habwo kuba batazimuhira enjura nefutera kandi yanga hato obwesije bwone babihiromero babihomura mukamara hanga babuteko muntu cyangwa ati enjura yaheze kagwa nibagiro tukozire kubi abamu batandika kugira ngo bamuhire sente nke tebamufireho tebamuhire birenge tebamuhire ki hato abantu bari mu bakora ki emparaneri yo ndeisha abo butamanya ruhanga okwamure enjura kukwayanga emparana yaye yongera kandi obwe obuya batakamuhire sente babaryoke konka yaza kwamure enjura yayanga yagwa ranga ari kubore ko bushoborozi atemparana yakora ki emparana yakura hato ekindi it destroy your inner peace emparana neria ombiri gono munda obusinge bwa obono bwabo no munda tokubiyama tokora ki oyo no ransana emotoka ya ibanera baho omutima nugwemere hatobu ati emparane bempara wallahi emuziyana kezara uwe mutima gwemere hato yebuza iwe to concentrate ngo kakore niwo kakore byawe wallahi lastly it corrupts society neshisha community y'abantu yona akumuntu ari kwekora impanana nabasa kuba ari omuntu agisige konga cyaro cyona kishisha yes buriya ufutambura abantu banyigire hatu yebuze muniki wallahi konga ko kuza kumyangu nanka bikatandikira nanka nwe yizere nabugamba hamuronde Allah so barumuna banje nabakuru banje bari yoko bakutureba kandi bakutukurikiriza nimbe hanangiriza abantu umwe ngwe kigambe kikwetwe imparana ni kibi munonga insha Allah taala. Okay, barakallahu fikum akirekarini kagendera de kanse wa Hajat Hawa Lukanga hine kibano yenda kongera hanshangeje imparana kumanyangu ruhanga akazibira imparana imanye imparane katandikiro mwiguru yes niyo yatandikira ruhanga akagambira abamarayika muhaza naza kuhanga omuntu omuntu bamugira ruhanga witwaza kuhanga omuntu arasishe yabagira ngo nyowe nimanya yabimutakumanya ruhanga yahanga Adam alayhi salatu wassalam ruhanga kahanga Adam atine nyina taine nishi kimanyisa ngo ruhanga nuwayi no bushoboro yes ruhanga nagira nkun fayakun akagira niza kuhanga umuntu kandi buzima akamuhanga ko yaheze kumuhanga yamwegese ibintu byona byona Adam yabyega yabimanya amazina gabyo kuyahereze ruhanga yagambira abamarayika ngo nani nyenda bamuvunamire bariya n'abantu oba n'abantu bane I don't know but n'abantu abakurikiza oba ni malayika ezikurira ruhanga zikurikiza ruhanga nebitonde ebikuhurikiriza kora yagira ngweki nje but bine no kandi bakwenda kubuza why ba vunamira Adam arahaka siza nkore kemparana hiyaruge kaibirisi lanatullahi ruhanga yakagira tuvunamira Adam kamgira ngupana kafuye tinkubasa yambuza nga wati halakani halaktani min nurin wa halaktahu min turabin nyowe ukampango murro wakaye akareba ngo buzuma of course ruhanga tusasire omurro muntu ruhanga kuhanga omurro wakareba ngo mbwene cyo nechebei ahasaidi yeye nyoti nkubasa ruhanga yamjumara ubahanga umuyitaka kandi ubahanga ndikureba nguti nkubasa imparana yatandikira umugayano yambinga umuyigo bakambinga konga kubabire nabambinga akagira ati ruhanga wanje tanenkusaba ruhanga witu ni muronji kandi mwana huwa rahman ni muronji ya Muhammadu ataza nani kusaba ondindirize
abidagende nabo murro kandi ruhanga wanje ninkwikiriza kakamwikiriza nguni wa ruhanga konka kamugira ngo amuhereze chance atungeyo batani ba escort amobilize ni cece cyo kureba umuntu akwasa kara no muntu wenka kikatandikira hariya ka Iblis kagira ngo mwambingiso mu iguru nyoni niza kubore katachi yibagamba hati yatandika mobilization kazaho kateko mtwe ka Iblis laanatullahi alayhi kiza ka ruhanga akagambira nabi witu Adam alayhi salatu na no mchara we it's a long story konka abo bwire buce yagira ngo gumti tare guriya kandi buzima bakaba ari abikiriza takraba hadihi shajarata bagira ngo turagukwate kama witu twikiriza kakagera ntotyo nabakwasi katyo karabiro mu kazi kakiza kashito bakazi manya itorohanga katuiho mu rubirizi we are bend niturauka bonda ngawa numanya oguriya mutero hango guya bazibire no gureba rite ntaza waguriya ni muzakwanga kandi mugera no bwenge ndeje atikani kaninye nakugambira batyo baguri hawaize yagambira Adam yayanga yari mukiriza nyo yayanga kagaruka yo kamugira ati ninye nakugambira iwe mzo mkuto omukazi yazo mishijo mkuto nikikorenga tebukusesa bacyahwire ko bano enda kora dira biro mukazi icyo ruhanga kakigamba ari kukimanya story niningwa amheru bari akinyanka nkebyo baba bingabo bo mwiguru taraho kuza ombaitul khara cyo cyabihisayo hati aha omsuratul yasin wangana tugambira baada a'udhu billahi minash shaitani rajim neza kujichwa bukufu washamsu tajri mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون ruhanga kana manyisachi abantu chikwenda bamanyo kurugeri izoba ngu ruhanga kana tuterere kishani ngu taharuho ekiro obukiri bakisingire nyemisana ninga taharuho emisana obuguru bagwingene naki na nekiro ekiro nikizaguma kiri ekiro na nomisana nigwizaguma guriki konka kana amanyisa ki akana amanyisa ngo muntu oshomere taringana notashomire nico yabire na amanyisa iwe kwarubota sitamine ukagenda ukasitamo miso ga shehi nkogu oti shehi nakweshengereza hurikiza surati yanje alhamdu wallahi ekire ntakiza kushaba eswara egwire ningo katambiro tahawatinyo nani nkusaba eche kinane buri muntu ahiguru ya mugenzi we ayine cyari kumukiza ruhanga katuhanga nkeze ngaro titoringana ni wakuraro stami then nico kureba aya ne kugambira ngo dhalika taqdirul azizul alim we akashitama yakoraki hati wor kharana hawa sali abo kuba nakoro mu TV West no shisho bwire wallahi iwe rukuharana neiba wawe abo kuba nakukira no shisho bwire ngawa maro bwire bwawe iwe atari kwenda mwana wa mkabaro no yebiha iwe atari kwenda neiba wawe wotarahangiro wiziro kasango munsi kandi nuwo muntu ori kubanza kwiza kwikaho orwire ninga wagire bikizibu orukubi niwe murwire number first wallahi wachhurra emparana twajihaho tuta tugaruke eri Allah takullaha tutine Allah tutine ruhanga tugaruke wa mukama watu hangire tumanye ngwejense iturumu ntweza kujirugama mazima ntujira bambura twenda tutakwenda kito kumanya ryari ninga ryari
Okay, abo kuba weruhangana kugira kunda mugenzi wawe kwekunda Mm. wahura wabo takwekunda taruho bwo kunzuro ndizo namazima. Okay, barakallahu fikum. Sheikh Huzire nane ngishavu tugambire twine kurwanisa tuta emparanage. barakallahu fika jazakumullahu khaira amira tuwebare ebigambo biwatuhereza yabiri birungi buzimazima biri yo kwegesa abariyo ko abarakutureba n'abakutuhurikiriza imbehe nangiza kutunga ekiwihamu kikija kikakwera okubinge para no mutima gwawe mwenu sister Hawa wabuze kibuzo ni cyango munonga ko kati zakikwataho bugufu ahabo bwire haturiyo tureba solutions omuntu ashime kuba nayitambira atempara ntuza kukozesa akafumira kali simple ekyo kubanza tubanza twashoma Qur'an tugicenga okucenga Qur'an ne kwera kumanye cyo shime kuba nukora azoke yamuki akwa Qur'an numbazi za hadithi za Nabii sallallahu alaihi wasallam nizikwera kusheme kuba nwera byota mwene byona birwabeheza teka uka concept yaka kanguhi nikache munonga Katugambire. it is think concept abo kubangwe parane ryo mu mutima hati ntuteka hazo mukuteka tune kwanza kuinterpretinga kiri ya mutima tuize na solution y'ikiri think enenye kutazirizinga Itana. enyugute yo kubanza nibanze buzo mutima akuba mutima nico cyangwa range kiyakwire ekitakubasa kubiha mukama wacu Wallahi. mbweni hati katugubuzi ekyo kuza kukora cyona ekyo kuzagamba okutambura kwawe emigambire yawe buzo mutima gwawe uri kutandika the first letter of think is it true namazima Wallahi. Ekyo kindiyo ninza kukora. nzakora Namazima kire no mango bantu binyi bakora ibintu bitashikire Batebuza. abo utakwebuza teba kubuza mutima yawe amwe besiga bandi kandi abanoshanga nawo binetima Baba tubizi. bine parana ato wabuza futomeza waiza kwebuza is it true namazima wachicenga umutima gwa kugambira it is true kugira ngo it is true go to the second letter which is letter H hatugubuza is it helpful kizakunyamba ikiza kunyamba nisa kuyamba community nisa kuyamba society nkiyamba abantu bitu nkiyamba ihanga waiza kuchitunga ngo nkiyamba ebyo byona nko kutwabugambaho zanyu gute yakanga akashaka which is I ask your heart again is it inspiring Wallahi. kinengeri cyakwasa kuhindura amagara g'abantu amagara gitu positive kikabashyikiriza nabo gukora hatuwikiriza ngo njibasa kuyamba abantu zahanyu gute yakanga yakana hatubuzo mutima garika yugubuza is it necessary because letter number 4 is N stands for is it necessary no mango abantu bingi Kisanide. kisanide abantu bingi bakore bintu batabandize kwebuza kandi bitashemeriye Bitashemeri nakachi. hata yibuza kucyashemerire kandi yaheza kuchikora yashisha Wallahi. hati yashime kubanza kubuza umutima akubuka umutima nugugambira cyo gukora hatu wakikiriza nti it is necessary lastly ntuzaha leta rukereruka Okay. leta ke nubuza umutima is it kind hati abantu bingi ruhanga katuhanga umunsi turi bingi munonga konka bino buntu Nebashye munonga. n'abantu abokutura nabo benyini baba y'abantu konka batinde buntu Yes. kandi kikukirayo kindness nicyo kintu kicyonke kikukirayo ruhange cyakuhereza omuntu Wallahi. kikamutuzaje omunsi kandi akaturage n'abantu Abandi. Yes. kandi obuntu nibukuhereza ebintu of course so abantu abakutureba abantu mwe n'abatuhurikize reka tukozese ka concept yakandi kake nikaza kukwera kubinge parana yawe umutima think bazoteka abo kinaka ni muharana bitunaganyuramu obu muharani kukuruga abantu bakushobora from January to December na harana umuntu utamwinire na guhira mani kiri mu Kongereza kwecyo nombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba eri mu hadisi wali hadisi egamba waba noreba toine cyo kuza kugamba mama just keep quiet kunama habo kuba umuntu wa hunama takwefuza yes. So ejo concept ni nkuru munonga myanya zawa abantu bagikwate bagicenge neza kubahwera
okutambula gyo mu nsomo okukola emirimo yaabo okugamba gye okuheereza gy'abantu okwebembera gy'abantu n'ekintu kikulu munonga ni kikulu muno kandi ngira nawe twine turukhendera twasigaza kudakiika nkabushatu noshanga bamwe nakarana ati neshonga nko kutwarira teruho ensonga ninga oshanga itine nago nekiyatungamu kagiremera just in bias abantu bali weshonga nabagine kongeta hikiri efire mali abandi lekanga mbere hawa abandi amakuru ni bagakwata bagacurikire bagne bagacurikire ate omuntu ekirungi akicuruka akihindura mwekibi no omuntu nabasa kuzaga bane that girl tubese kimulungi munonga rukora TV nakora program y'obusiramu hati we umwanya gwo kugendana n'ejo naza nyota mungambera manya akuba no gwemparana wo mutima gwo gwemparana wata hebiye yemutima kushani we to kumanya nyoni nyende kumanya iwe to kumanya ayonje sereza nyende ndo kumanya we una we should mind our own business. But study it. No, za kuzaa muntu tugira muntu konko muntu tokwenda neighbor tokwenda wakuhingura tokwenda wakusinga omuntu nakukiza bitabo yo byona no byegendeze omuntu nakukiza irimu kandi kizibe muri yetu amira tekizibe kiri muri yetu omuntu yaine emparana nyingi wayegendesereje na affection basa kugireba face ye no basa kuvuga no emwe handitse ajuire mparani of course mureba face we no mureba kashumanya ko hangana mo ajuire wenu wakumanya abana babanda abasiskire no wakumanya abakurara memore no wakumanya abashuma bachawo no wakumanya ABCD no wakumanya abasibishi yunwa ebe byona no ebitamukwasire bitakumukashana office yene yo muhanda ategerezo gwategerezo ri ategerezo agamba byo oyi arabahotie ntemanya rero rizoba isu nebyo nabyo takwa wawo tine takwa wawe noiza kuhika ku rugo magara genseji wemerire nkamuhogo gono komazima wallahi so bantu meturiyo mwaka musya emparana tuzireke aho bindi bitaratuya tugene nebingi hazana bingi munenge biri atugasha no baza kushanga no yanga umuntu ogo kandi ari kukira mbisho garuhanga kandi ubundi rero kubasa no kuyambana ari kubasa kwera kongo shange warishisha briefly tuhendera okendera kwanje nisima management ya TV West nisima abantu mwena abariyo kwa hera abakuratira program yitu neshaba mukama ruhanga basime kandi atuhereza ogwo mwaka tuhurire atuhereze no mwebembezi murungi ogwa tushemerire abokuba uruhanga namumanya okay barakallahu bila haqi watawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullah mwena nawara musya amen sheko zira kamheru nyowe no kusima abantu abakutureba nti mwebare munonge kimukorane cy'amanyi ngarika nsima management ya TV West ahabwa chance ya kutuhereza ukabutwasiya hebigambe bya abantu nsimira kimwe nangwa na mukama wanje head teacher Nyamitanga Secondary School Haji Ismail Choma Baguma nimba kulisia yo nanombi bigeze bibarigiriwe bya IPR ebyo harabu nanisima bona jazakumullahu khairan Allah twase aratuwoma ku Burundi anisima basomesa bafebo Kerezo tegeki Burundi okay barakallahu fikum nanu anje program itu niko yagende cyo kamba menkine chiwaigamo bitahanasigarana hawasali Musa kananyinemo Sheikh Huziri Sekaita hamwe na Hajat Hawa Lukanga obe turi kureba nshonga y'emparana so twetantare emparana abantu atwaza kubendeza ukarara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sema moderator twakusima sebo